Again, Alphon. So, mga ni, the khwai. Dia amkoi, dia Nongbareh lentiar. Kena dia seliang. Ni here no seliang. Chal. Welcome to Seliang. Nongbareh lentiar. Nongbareh rim. Yam koi. Sini lut kidan. Woohoo! Woohoo! What a scene! Spectacular! So clean! Wow! Cheki amleye Umngot. Welcome, bye bye. And all welcome. Cheki amleye. This is small river coming from Nongbareh. Meeting with Umngot here. And stuff. And Rocky. This family small significance. You can see they have a waterfall up there. Aha. That's my brothers. This waterfall from Umngot. Okay. Usually Umngot River came from there and dash here. When it dash in this giant rock mountain type, and these are all deposition of woods, logs, anything. Wow. Nang mi kismi and ray api thay ngam slan ban kali katu tenden ken san ngayo i bala para lo iya ya stop. Đây bàn khẽ này bác mà chưa đâu stang Dohkha bayam tas ni ini dia berit ini nyambam nam tahi maka jalan laib nè bà phang turut thang rồi koi berit thang kalian nak berkepiat berkemelu mungkin sejauh abang sebetnya. Nih gua Umngot. Tirbenga siya ti sinay. Tirbenga. Dohkha dan say.
chu khang chu sa tăng hay jing ben nu ha jing le ra jing et ga shu ku ya la di na shu ba bi marway mình sim trong na shu Lam ya pi nga don jing mut rai ban bao ngam lut ya pi bang ale raya bang atin ya pi kan ta na jingai nga shu pa ya pi marway men sim changa